Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merchilin Han Sepi Tangte Pini Aberta Angton Ben Archuponikta Darabasa Patu Aklamalong Rong Inkoira Po Aratpen PSP Mate Pump Storage Project Nang Binang Nipura Kachisonga Jaime Kidingpon Karbi Anglong West Karbi Anglong Lapen di Mahasaw Angkangpi Arniwang Social Media Achotay Along Ahawar Rathurpak Kachisong Alamki Lamkimi Kalilo Kedam Tangapor Pregjam Ahawar Long Lip Hilang Alamki Pen Kachisong Tekpon Longbong Asonsi Sarpalamte Sining Angsong Ingthoklote Imehang Chero Pu Asonsi Kedam Tang Pinang An Aningkan ke Pregjam Ahawar Karbi Anglong Autonomous Council Pen Pregjam Asai Akamalong Kachedon Dundepu Alamki Arniwang Ingtingkuk Longlip Hilang Alamki Te Angwak Longlip Hilang Alamki Kachethandun Asonsi Nona Bangke Puluni Constituency ke Parlo Pregjam Arong Alonglip Hilang Inglong Arat Asai Kachutiki Alongli Along Project Amendment Development Amendment Tedu a project Nangdeng Tanglo Sonsi Kedam Tang Prenipai Krinar Kep Arni Puluni Constituency ke Parlo Kakotikro Chipip lang so ahawar Aratpen Silimenite Mate Arlong Aduk Akelok Arlong ki Porjialong Kachedondun Tek Tepu Kachesong Pon Asonsi Puthot Pini Prenipai Inkoira Sierni Tarabasa Patua Klamalong Rong Inkoira Po Arat Sonsi Lokhi Pahar Tortelang so Longhu Apar Chapong Sonsi Penang An Hawar Aratpen Chingrumsi Karbi Anglong Kangtang Kring Opposition Party APHLC Asong Aphan Chuphaponsi Non Hedjong PSP Mate Pump Storage Project Puluni Constituency ke Parlo Hawar Anglong Along Nang Kasilam Chipu Along Chedondun Thekthi Lapen Ladakpen Kaprek Adimle Bangso a project nang Pon Pinon Pusi Karbi Anglong Autonomous Council Team Karbi Anglong Keja CEM Dr. Tuliram Ronghang Lapen Harakat LAC MLA Dorsing Ronghang Atumaphan Tuning Lipo Bangso Ajay Mek Along Aluhi Aman Pen Chuphapon APHLC CC Along Dihin Rimbang Tuniram Timung Rajan Timung Social Worker Lapen Khalasi Hansi Social Worker Lapen Ki Ongdung Ronga Sar Atum Chetong Dunsi Bangso Kachesong Ajay Mek Kidingpon Ing Samchin Pen Pachunpo Puluni Pen Nang Kilo Berta Bidor Singh Terang Report Karbi Anglong News Channel Kang Danga Mayalong Nilitum Nang litum la press media hin pen media butung kadugo wetum hanta choro parlo pini labangso nilitum kaching wai pon la PSP pu pam storage power pu labangso project aputhak nilitum lam asop so kaching wai pon do la sinang litum nang chetong lo me parlo kurwang thu anso se media korte do an setame choro parlo si pini nili dum ahawar longhu long kiteron arong nilimen rensing teron si kopia ponoma nilitum media nange chuphake nilituma ahawara long labangso pam storage project pu kibido la sikado we nilitum la rong inkoira pliso se arat kado we chingwai pet chingrum pet pen nilitum press media hin afan ke hangta lam nang pangdang pi asonte pulo la si la tim Karbi Anglong kacari pon kethe ke ding atum an setame nilituma hawara long nang BPP det dak pen nang terek pipon plot nang pusi nilin pen pachini la si la MP cari pon bom tu sosar ake hai la pente MLA sar nilitum la local MSC local IMLA ronghang sang ho ake hai ronghang sar ake hai la pen CM ronghang sar ake hai alang li phan sitame nilituma ahawara long pen kaprek hello wing ason Karbi Anglong ang tan le nilipon pi puason te labang soai a project ahor mu dak nilituma hawar long nang BPP dat pupusi nang lituma phan chuning ripadi krim lo si non nili la nilitum labang su min poina bangker long kiterona rong lo la pente aku torte langsu siming tiarong la pen lang parpan hola Lokhi Pahar ji langsu lapuan la jang phongar lok la pen rong tukong rong tara
bor langsu oi la soi riang kang along si labang so hormu la ke pholoni homosti lo nilitum dak pholoni homosti si nilituma bangke kado we rat cingrum batai ta do olo la pente nilituma along nang bi pipedet nang pu pusi nilihin pen pachini lo kado kawe la tim karbiang long ke the ke ding CM EM MP MLA sara ke haya tum tami nilituma long pen nang akapre ka long le papon de nang pusi chuning ri lo kardo ene do nilitum analog si rong plilo la pendak torte langsu rong apar chapong rong phararong apar chapong phangcho rong la pente lapu Indang pal gane kene lo khui pahar ta dak monsing tok biarong la peng torte langsu siming tiarong la pen jang phongar lok la pen ho ji langsu tok lana arong rongar lo sila bangke parlo chen lo te wai fisita me dak ronghang sigaria rong benta haladak hawar ke endundu hanboka penta hawar ke endundu lapen ako ladak sukum tok biarong benta hawar ke endundu lahaya ba bagan ke klem arobor ke atheng pi ke lahaya bang nang paluk son pipe det nang po usin nelehin penta CMEM ke the ke ding atum antim karbiang long sardo an phanta chuning ri lo kardo tum mahin ke non long hu ran sing terana rong pen lo la sini tum ke PSP la sa solar project abang ke ni tum ke big lok lep sini tum ke chip pu iglo la se sor lo tum ke esi aninga phon ta do emok ke rir jai le cho en pustame sor lo tum ke nuvet rir jai da mita do theng lang me cho ande nuvet dam ji ta do kai ke mat ke area lok pen ke dam rak pet long le ta do ji la se mo isi la keng sanga so tum le nang bi kok lo te sor lo so tum ke isya ke sung ta phoji la se nili ke nili lam the ke than ta la an thek la se nili tum hin pen ke solar project ko bang big thek the angko rong rup gang bra pen ta ni thum pen ke la son se che than ik lo solar project abang ke binang ne kroi dun hek the angko ho bang adar hin le papon lo nang pui tuma per the ke pa binang ne pui long ke dak chapong khorsing kro rong nang lo nak chingwai ik lo ni tum phan dor sing rong hang nang than ik lo solar project abang ke aso se nang biji to lam nang than ik lo ake the ka li pa an phere nang ne wang ke teng yi ke dak phong abi se teng yi pulo amaran ke alang awan yi ke ha job na roi pen se lang van yi pu se nang thanik lo ni tum pha aman ke nilitum hasa dhuta sorlo tum ta lam thi sita ning ye dun iglong le ma se ning je dun long le man ning je dun igwang wedar lo aman ke la pu ba se ke ani kang sam hup lop lo mai nang praphun lo la se nilitum hen ke pu mihila party pen tame la solar project abang ke bilong le se nilitum hen ke chikroyik thip lo rong rum gang bra pen ta ma nang litum minja butung hen ta nang litum phanta chuning ri lo dak ase ke the long pata me nang litum lam nang pang dak ikpo se nili ke chuning ri lo la anwar se nili lam theng tan gik ta ke bang ke chesong du nang kok po ke ya nili tangka nang ni sar tangka pen alam nili bang le athe nili tum ladak 1960 aprang pen sigidu athe nili tum ge sar ka cheso ta dak hen lo torte ang long non ta torte dolang nili phua kai bang sar cheso kang lo sar cheso kang det pen nai kona ni kan e karbiang long district elong thoi nang chisun thu chot lo ako charlu thu krak le lo nili tum ge karbiang long district long le aprang si nili tum hala dak ke do la pulo tang te kwana ning kan lo nili tum hala dak ke do la masi la so pir thelo mangai nili ta che oing tung te ge mati hodi me thang check do lo ing hin do lo theng pi theng prang thar we yang phong do lo dong a kho kha ka sap so wet pen sitami nili tum ge nili somar ka pachar li ya phan penia theng pi rong rang chu e po lai pen si ar phek abagan klem po lai pen si nili tum cho yor chot cho lang chot nem pu chu ti ki dun pe chot man si nili tum ge somar ta pachar li bo a hok lo kapachar li ang deng ta nili tuma bangke lan le ke do ke kali nili somar ta bang privera potema inora bangke andar mitrik inora bangke jenetene high secondary pen pasit pa phasem lo
lata ni lige la ar phe ke chu e kado we laya tangka chopang rum chopang bisi ni lige ho komen tu ajuk meneta pacharli bom masini lige ladak pek dat lo pulo dang te bang sorkar tum nang bipi kok lo pulo dang te ni li tume klema thai we lo ga di la masini li tume pek thek thelu Dang te Karbianglong angkang pi kecipahem pu lage Karbianglong autonomous council lagi longle pelang pencenglok sila longle pelang non nang litum sitame longle pelang alam pi lumang la sila so longle pelang la nang litum makisung aputha Karbianglong autonomous council kethe geding tum penan tum kacing bai pondol makadam tang por kedam tang mane nili cingki dun long lelang lana long le choji lana long le NG pu nang pachini ne nang litum makisung thanam long lom along litum mane nili tuma kisung che thana bang ke la lo la bang so dim yong si long le la ka sap soviet ji gali adang phe tan ji aposi pek det lo plo dang te la ke kisung ta dop pi ji nili tum non ke bang we aprang ade la so puthak nang litum ka cingki ke thandam dolo ma awelang council litum pe awelang Athema council along kacharia tum punon dak local tum sitame dolo dak secretary joint secretary penchenglo di MLA mata dolo la sina dunghet tum la dak harokhat MLA dosing ronghang alang tum phan kaching ki than pon location dolo parni si bang he bang atari bang nili pudam te hola chapong khorsing kru ahemalong si la so lom so mai pa dolo sitame hala so ho sitame kache kroi krang thek si ke ong nili pen chenglok lo kache kroi kri ke kadu we ang ton ma si che kroi kri la bang ke hala so ke thana hor bang ma sap so la pam isur project wo ke thi uji gali la polam la he amasi no nili tum kadu we ang ton ma sitame cheden chetnang po ma se hala so hor bang ke cheden dun po bisar si dolang no na bang ke enela bang Punalong pen sars noi long po masya long le atang thepi kacerai amasi nili to mangalana long le pek cerai dar lo florang te isomar chot kali non nili to makai pen ta jothai avele la masi dak bang pek pedet nang pu nilihin pen bang ke nang bipi pedet nang pu kaprega district kaprega jakar bang apa ponji pa pon thuna apa japong sinolong pharong kopi pojin jumi khloin de ma nitum hawalang dai klok nitum halang dai ita nitum ko bima chutiki chu phejo sita nitum ke tholong le ke tu ta kadi ing long le thin tum de kere mo ben long ho gang bre ke posong thakki don tu e siam phanda me emel sal phanda me siam sal phanda me tu chu nili bangala pulo la bang tho phru je ke bang ke nitum ma thakuri nang pi ta thai me ne adon ting pi pi mati banang chu de je ko ma lo kerala tamil nadu gunane Bangalore Philippines nang choji ho Sikkim me chi bang ta ni long ni nang long de ni so bo ke bo ni su pin koi bo long de ki man ti in bang pi ji eta pi theke da ka lu son po ko pi lo ka son ke thing pi je no robot ra rong e ngi Afrika be di la sin ni li pu bang ke don tu ka le bhan ni li pu la so bang so project ke bang ke bi be de nang pa bang sin li bu bi be vek nang yi bu bang sin li ki pu ni ta ni mi thang da theng jan da ing long nanti ada pakai cumi det, ni sing pirong itu. Tak solam sini ni siam satu panda, satu palam kali he. Ni bang pipi det te, tak soal hormon yang tuai piju itu. Dosing longang panda me, dosing, dosing longang satu panda me. La bang sopri bang kita tempat bang pipi det te. Alang ni mereng soal itu mereng det po, palam ni tungai public tungai mereng dulu. Tak solam sini ni ke, alang bani ni kita bahana lah si. Jatian ban be pinang po polam sin lagi pu la kal bang long bangge how long pon tame honan ne Bangalore dong ne Bangalore dong ne unan chau dong ho Nagaland ho hai pon tame kal bang long bang bi ta ki me ma pu don tum ne lege asun ti ke tum ne ri ti tum ge theng na lo chen pon na lo do chen po non son bulo dang te la bang to project long ti bi lo bulong te nang thing nang ne nang chong ne pin man thi nang ba si choy la ke la to ang tang man thi la po blang thlu nang ne da la ku un po da kini ni dok de bang ke da han la thi da nang pulo ayo lo jagat po dob de kali da so hormu ki indang de 10 kilometer da to project men 10 kilometer ang tangga jara khiti la me mi tang te bang nang thana lam de ni li ke klem nong de ta bang nang thana lam si ni ta klo inde la thi bi be det bek nang po la ke ni li lama hin men ke binang ni laki sapi mana tu melam muhida hin menta dan ni ligan ni ke binang ni bulan tumbi bulan ni soy kri alam tu ni ke ni udah tak cela laki
labang so project bang ni tum kar biang long binang ni biang ni pola mang ni do chinang so ke pipo ke pipe ke do chin fo try sida ke pipo tara bilong ni nang po jatian bilong ni fi tum punang po dan si niligalam dat ninge welo alam na lahano nilam ke dan si don tum nilam lansing to chode khatom Health and Family Welfare Department District Health Society Karbi Anglong Pen Chipatra Piponsi Surusa Situ Mega Health Camp Kibi Ponchi Aphan Joint Director of Health Service Office along Phirangki Amai Kangni Prenipai Inkoi Resiani Joint Director of Health Service Office along Phirangki Amai Kangni Pona Puta ke Non Kivangji Preya Chiklo Nipai Inkoi Rake Tomarni Habiram Rongpar Kimo Kepatu Aklam Dongmukak along Surusa Situ Mega Health Camp Kepedo Ponchi Aphansi Haraghat LAC Aradapan Pachinipo Lasi Labangso Surusa Situ Mega Health Camp along Ke Ongdung Aradatum Free Health Camp along Breakjam Akisokido Aradatum Akejoipen Se Kilang Ponchi Aphansi Halaso Arni Aphan Haraghat LAC Arado Anapan Papon Dangte Health and Family Welfare Department District Health Society Pen Phirangki Amai Kangni Pona Lamte Angton Pen Arju Iksinang News Text Report Karbi Anglong News Channel আজি আপোনালোকৰ থ্ৰুৱেদি আমাৰ যিটো LAC ৱাইজ মেগা হেল্থ কেম্প সেইটোৰ বিষয়ে অলপ ক'ব বিচাৰিছোঁ আমাৰ 10 তাৰিখে অক্টোবৰ 10 তাৰিখে বুকাজানত এটা হেল্থ কেম্প হৈ গৈছিলে বুকাজান LAC আণ্ডাৰত আৰু তাত আমাৰ টোটাল টাৰ্গেট আছিলে 1487 এটা আমি পেশেন্ট পাইছিলোঁ 2256 151.71% আমি বেছি পালোঁ আৰু তাৰ মাজত আমাৰ ৰেফাৰেল হৈছিলে 272 তাৰ ভিতৰত আমাৰ নিউৰোলজি পেশেন্ট আছিলে 75 টাৰ্গেট মতে কিন্তু আমি পাইছিলোঁ 127 169.33 টাৰ্গেট পাইছিলোঁ এইবাৰ আমাৰ নেক্সট যিটো কেম্প হ'ব মেগা হেল্থ কেম্প সেইটো আমাৰ হাওৰাঘাটৰ আণ্ডাৰত হ'ব 109 হাওৰাঘাট STLAC 23rd অক্টোবৰত হ'ব আৰু ভেন্যুটো হৈছে আবেৰাম ৰংফাৰ প্লেগ্ৰাউণ্ড ডকমকা এই কেম্পটোত আমাৰ টাৰ্গেট আছে এতিয়ালৈকে 1387 এইটো বাঢ়িবও পাৰে এতিয়ালৈকে যিটো আমি আগৰ হিচাপতে টাৰ্গেট পাইছোঁ আৰু নিউৰো পেশেন্টৰ কাৰণে নিউৰোলজি পেশেন্টৰ টাৰ্গেট আছে আমাৰ 85 তেওঁলোকৰ হিচাপ যিটো মানে দিয়া হৈছে ৰিপৰ্টটো সেইটো আকৌ বাঢ়িবও পাৰে সেইকাৰণে আমাৰ এই কেম্পটোত আহিবলৈ আমাৰ সেইটো এৰিয়াৰ মানুহখিনিক আমি সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ আমাৰ MLA ছাৰ দৰসিং ৰহাং ছাৰে আমাৰ লগত সহযোগ কৰি আছে আৰু তেওঁৰ সহযোগত আমি ডক্টৰো আমি পাইছোঁ আৰু আমাৰ স্পেচিয়েলিষ্ট ডক্টৰছবিলাক বিশেষকৈ ডিফু মেডিকেল কলেজৰ পৰা যাব তাৰোপৰি আমাৰ যিকেইজন ইয়াত নাই আগৰ নিচিনাকৈ কাৰ্ডিঅ'লজি আৰু নিউৰলজি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আমি গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজৰ পৰা পাম আৰু আমাৰ গাড়ী আগৰ নিচিনাকৈ গাড়ীও ঠিক কৰা হৈছে 21 নম্বৰ বাছেছ আমাৰ চাৰিওফালৰ পৰা ঠিক কৰা হৈছে দেনগাঁৱৰ পৰা পাৰখোৱা এইফালে বুকলীয়া ৰাজাপথাৰ লাংলকচু চামেলাংচু তেনেকৈ আমাৰ পেচেণ্টবিলাক আহিব আৰু তেনেকৈ আমাৰ লগত হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্ট এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট PHCD আমাৰ গোটেইখিনি একেলগে আমি কৰি আছোঁ তেওঁলোকেও আমাৰ লগত সহযোগ কৰি আছে আৰু আশা ৰাখিছোঁ এইবাৰো আমাৰ কেম্পটো ভালকৈ হ'ব যোৱাবাৰ বুকাজানত আমাৰ ভাল কেম্প হৈ গৈছিলে ছাকচেছফুল আছিলে আৰু এইবাৰো আশা ৰাখিছোঁ আমাৰ কেম্প ভাল হ'ব গোটেই হাৰঘাট LACৰ আণ্ডাৰত ঠিক আছে ডে লং প্ৰগ্ৰাম হ'ব 8 বজাৰ পৰা মোটামুটি 5টামান বাজি যায় যেতিয়ালৈকে পেশেন্ট থাকে আৰু পেশেন্ট লাষ্ট পেশেন্টলৈকে চোৱা হ'ব আৰু তাতে আমি কেম্পত ফিল্ডতে গোটেইখিনি টেণ্ট বনোৱা আছে ৰুম ৱাইজ তেনেকৈ স্পেচিয়েলিষ্ট ডক্টৰছ তেনেকুৱাকৈ দিয়া হ'ব দৰৱ থাকিব গোটেই চিষ্টেমটো আছে আৰু চেকআপ গোটেই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ চেকআপবিলাকো হ'ব প্লাছ ডিছেবিলিটিৰ
এইখিনিও পাব, ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰো থাকিব তেতিয়া ডিচেবিলিটিৰ কাৰণেও তেওঁলোকে সহায় পাব আৰু ৰেফাৰেল ছিষ্টেমটো থাকিব। তাত যিমান পেচেণ্ট আমি পাম, যদি ৰেফাৰেল দৰকাৰ হয় তেওঁলোকক সেইটো এৰিয়াতে লগে লগে মানে ৰেফাৰেল ছিষ্টেমটো আছে, লগে লগে ৰেফাৰ কৰি দিয়া হ'ব। তাৰপিছতে তেনেকুৱাকৈ যিটো সময়ত ক'ত যাব লাগে সেইটো পিছত আমাৰ নেক্সট কেম্পত সেইটো ডিচাইড কৰিব। Tangte bini aberta ke lapo ansi kang ton pon iglo do me thak me kurwang thu.